Prema starom srpskom verovanju, veliki junaci nisu bili obični ljudi. Verovalo se da su oni zmajski sinovi. Po narodnom predanju, zmajevi su noću dolazili devojkama prevršeni u ljude. Iz tih veza rađala su se muška deca, predodređena za velika dela. Ta deca nosila su u sebi posebnu snagu, poseban poziv, nešto što je narod nazivao zmajskim poreklom. Nije slučajno što mnogi srpski junaci u svom imenu nose zmajevo znamenje. Ivan Kosančić bio je poznat kao zmaj od Radana. Milan Toplica, zmaj od Toplice. Srpski despot Vuk Grigurević ostao je upamćen kao zmaj Ognjeni Vuk. A vojvoda prvog srpskog ustanka, Stojan Čupić, u narodu je bio znan kao zmaj od Noćaja. Za narod to nisu bili nadimci, to su bili znaci. Zmaj u srpskom i slovenskom predanju nije jednoobrazno biće. Prema jednom verovanju, zmaj je ptica sa dugim snažnim repom. Prema drugom, zmaj nastaje od ribe šarana koju u vodi provede 40 godina. Dobije krila i noge, postaje zaštitnik sela od gradonosnih oblaka. U Srba postoji verovanje da zmija posle 100 godina života postaje zmaj, a po nekim predanjima zmaj je sama personifikacija munje. Živi u planinama, pored reka i potoka, a mesta njegovog boravka narod je nazivao Zmajevci. Verovalo se i da se zmajevi rađaju samo jednog dana u nedelji, petak. U hrišćanstvu zmaj se često tumači kao simbol adske zveri. Ali upravo ovde nastaje velika zabuna. U srpskom predanju jasno se pravi razlika između zmaja i ale, aždaha. Zmaj simbolizuje dobro, aždaha simbolizuje zlo. I zato u žitijama svetitelja nećete naći da sveti Georgije ubija zmaja. On ubija aždahu. Zmaj kao biće koje povezuje nebo i zemlju često se posmatra kao simbol višeg poretka, pa čak i kao personifikacija Božje sile. Zato nije čudo što je najpoznatiji viteški red na ovim prostorima za svoj simbol uzeo upravo zmaja. Red zmaja se prvi put pominje u povelji od 13. decembra 1408. godine, a za nas je jedan detalj od presudne važnosti. Na spisku od 24 člana reda, prvi je naveden naš despot Stefan Lazarević, pod imenom Stefanus despot Dominus Rašije. Uz njega su bili kralj Danske, vojvoda Bavarske, ugarski vladar Žigmund, kralj Alfonso od Aragona, vojvoda Austrije, ali zmaj se već nalazio na grbu Lazarevića. Istoričari opisuju taj simbol kao zmaja sa dugim repom, obmotanim oko vrata, sa isplaženim jezikom i plamenim krstom na leđima. Uz grb je često stajala latinska rečenica: "O kako je Bog milosrdan, trpeljiv i pravedan." Red zmaja imao je niže i više članstvo. Više takozvano zlatno činila su 24 viteza, a na njegovom čelu bio je upravo despot Stefan. On je imao pravo da prima nove članove, ali postavlja se pitanje da li je on bio prvi Srbin u redu i da li je red zaista tada osnovan ili samo obnovljen. Neki izvori upravo koriste reč obnovljen, što otvara mnogo stariju priču. Po jednoj verziji, poreklo reda zmaja seže sve do vremena Konstantina Velikog i svetog Dimitrija u Solunu. Iako deluje fantastično, oni su bili savremenici. Konstantin je u vreme Dimitrijevog stradanja boravio u Solunu kao Galerijev talac. U žitiju despota Stefana, njegov biograf Konstantin Filozof tvrdi da je despot potomak Konstantina Velikog preko loze Nemanjića. Savremenik Konstantina i Dimitrija bio je sveti Đorđe. Legenda govori o koplju svetog Đorđa i posvećenicima koji su ga čuvali. Taj red je kasnije postao poznat kao red čuvara koplja svetog Đorđa. Njihov simbol bio je zmaj. Neke teorije tvrde da su ti zmajevi bili srpski vladari i junaci: Stefan Dečanski, Dušan Silni, Miloš Obilić, Vuk Branković, Marko Mrnjavčević, pa čak i junaci na granici istorije i mita. Posebno je zanimljiv vizualni prikaz Miloša Obilića. Na gotovo svim slikama, gravirama i crtežima
Na njegovom šlemu pojavljuje se zmaj. Od Titelbaha do Dobrića, čak i na staroj novčanici od 5 dinara Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena. Pred Kosovske bitke pronađeni su i plemićki predmeti sa zmajevim obeležjima, prstenje, ukrasi i freske. A u priprati Hilandara nalaze se 3 ploče, grb kneza Lazara, dvoglavi orao Nemanjića i 2 povezana zmaja, grb nepoznate porodice. Da li je ta porodica zaista bila nepoznata? Istorija još nije rekla svoju posljednju reč, ali jedno je sigurno. Legenda o redu zmaja i danas živi, kao misterija, kao simbol, kao pitanje koje i dalje stoji. Da li je zmaj bio samo mit ili trag jednog mnogo starijeg zaveta u srpskoj istoriji?